Eh, Pembahasan kita pada kesempatan ini 20 lebae ibahas tentang masalah sempajang. Letuk ni masalah niat. Tapi perlu kita sampaikan sebelum sempajang ni ijamah, angka agak-agak medari yang lupai, yakni azan si bawa iqamat. Biasa yang enggak sepele ni. Jadi biasa kong kata mas sempajang na jadi dinami mas sempajang, utamanya sholat fardu dena bang deto nakama. Jangan sekali-kali. Walaupun dena wajib bangis sibak kemae. Tapi maka dena bita na nigi tau mas sempajang na dena pigau isalasidina. Istilahnya dena pigau isalasidina de tona na ba de tona na kama. Maka dena bita maka dia sholat bersama syaitan. Yana tu ampai angkat tu tau mas sempajang denul le khusyuk. Salah satu sebenarnya faktor supaya khusyuk itu iqamat dengan azan. Apa dena ganggu ki, dena malada na ganggu ki setan nareko, kama ki atau bangi. Makanya maka dena bita kode mulai jamai dua-duanya, de mulai istilahnya dena mau sempat basi bawa kama cukup satu. Jangan tinggalkan dua-duanya. Jadi ya kode tabaka mabawa ni. Makanya meki mas sempajang peni kama ki. Itu iqamat sitonganna tanya maka nama pakat dek bawa tidak. Itu juga untuk menjauhkan setan. Ini tuh sampai maka dana bita ya kok bangi tahu itu setannya lari. Sampai itu tapi maka dai guru ta muasangi malah si made malah si pirewat nah. Gitu. Itu. Jadi makanya ubasangi maka da ya komeki mas sempajang usahakan iqamat. Kokoki bolata mas sempajang cadidi momeki mas sempajang sunnah duha iqamat. Makanya itu nabita maka de arihna ya Bilal. Ya roko maka de nabita arihna istirahat. Ya maka de lihat tu batina nabita istirahat. Maka Nabi ta'arihna ya Bilal, istirahat ki Bilal. Maka dia na'am ya Rasulullah. Nabi suruh Bilal maka dia kama. Na sempaja si bawa Nabi ta. Jadi Bilal si bawa Nabi ta mas sempaja, ternyata sempaja perlu, sempaja sunnah ni. Jadi tapi maka dia Nabi ta'arihna ya Bilal. Ya kok maka Nabi ta'arihna istirahat ki Bilal. Jadi ya Nabi ta, ya kok mas sempaja ni nangga ya alena istirahat. Abangnya, jadi nanggai alena nabita istirahat, nareko mas sempajang sehingga maka de arihna ya Bilal istirahat ki Bilal. Maka de Bilal, na'am ya Rasulullah. Suruh ni maka de kama. Napa mas sempajang si bana nabita. Jadi ya, jadi iya lo sempajangnya nalai waktu istirahat. Ina tu nak kada tahu bandita bahkan angka di amuran Ibnu Abbas. Narampe alena panguluta Ibnu Abbas makada iya runabita komelo komite makan jala da sampajana iya toy meta tato ya toy meta roko masanna sujuna masanna masampaja iya ko matakola da coba jadi ya komelo kimite sampajana nabita matenang iya ko matakola da. Iya na pole malalam mabela, na pole mamusu na matakko, na sampajang itu sampajan na malunralada. Maka kanjak maka tanna batena roko, matanang iha batena suyu na reko matakko na bita. Yo pili pasisele ito. Iya na to matakko na haylay bila mani. Pak to matakko na. Magay. Maka dayon na iya ro sampajangi nala istirahat ni matuy nabita. Jadi ya koliwa itakko na nabita na sampajang nala istirahat. Jadi ternyata memang itu sampajangi konuletan nikmatiwi de na masusah. Justru menyama papinadina kopure mas sampajang. Tapi yang kami lupa ngolongan ini penting.
maka ia tu sampajangnya Pak Bu tania tujuan ya ji aja talai tujuan tapi ia tu sampajangnya alat ia tiba dicarogi pakak kasak itu jadi ia sampajangnya hanya alat untuk mencapai tujuan ia tu ampai angka yasa sampaja sunnah musafir ia sampajangnya alat tapi angka melo dicapai mari kita sampajang oh mereka musafir mereka melakukan perjalanan berarti harus sampajangnya ala untuk ipakai milau dong sebelum melakukan perjalanan tapahani kau ni mereka tak salah nah sebab sampajangnya nala tujuan sehingga aku mas sampajang ibaca selesai padahal ia lo sampajangnya ala ni pakak kasak minalengi kong Allah Ta'ala ia wadingnya ipake sifat bicara langsung kong Allah Ta'ala na tomat tumali makdalari lauri kong Allah Ta'ala aga minasata aga akatata tilau ni riwat tumas sampajata cicap pakoli supaya terpahami jadi ia lo sampajangnya alat atau pakak kasak na patur puang Allah Ta'ala loko umat na nabita gunana yaro melo ipake untuk mengilau sehingga yelengi ala dipake pada otoy ala ipake loju pandang tujuan na aga tujuan tak mari kita loju pandang maka mereka lo meli karpe mereka lo meli anu mereka lo pakai makwe iya naru ya satu tujuan jadi itu sampajangnya ala nih demi gaga pak doangan tembus langsung ke sidratil muntaha kecuali sampajang iya ku yakabang milimai milau dong angka mau pelawai tapi ya kok kui sampajangnya ina liwai hasijak na terima tapahannya iya natu nanya tahu salah paham nase ko sampaja dia dapat ditambah dong padahal ia kui bukai korangnya si bawah desa ina natambah hado tahu padrita natambah do sahabat nabinta lagi iya natu ampai sujuk paca kurangnya dia nama digaga meteta yunri mengilau nasabah ala memang mi cuma ia ko tomas sampajang masih ya iterima iya ko isa diwana maya ganon rita pengalah tapahan ni padere ke lo nama kaya ko malala ko meta ko na paletu iya ko mangoto ko masija iya sampajangnya pakak kasak paling cepat do abus sajab jadi iya lo sampajangnya alam itu iya na tu ampai angka yasa sampaja sunnah haja angka sampaja sunnah toba angka sampaja sunnah musafir angka mana tu magi angka sampaja sunnah haja nangka mo yasa dong aga yasa haja permintaan keinginan aga makada meka mapabuti atau aja nama makada meka buti meka buti angka mo ya samilau do tapi ia ko mas sampaja ko milau wisi salah apa ia lo sampajangnya pura terbukti nih mapamulai nabi tasibana bida bimat dioloi ina ia ko kui sampajang na mangilau betul iya tu ampai makada ia tu sampajangnya ala untuk langsung sifat bicara puangnya pangoloi aga pangilawam aja tapala bawangi angkane doa mimamu isana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pura ko mapakaraja wasa makada ya ko puange melo musompa usahakan ipakaraja jalo puange ada itu yang kedua puji-pujian nan kenal hamdu fatihah puji-pujian yero bahkan ilalan na fatihah ang kedua onra makan jalan da yonre min lodong aja napal-napalangi nalapakan lillah atau ati pake ya konadati iya kana abudu ini mi puang musompa wa iya kana stain ini tomi puang ribi lautulung ko hadis sakutse maka di Allah Ta'ala nasompa ka atakku maka minta apa yang kamu minta aga minilau cuma ini dipaterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau matarubami ini po sompa ini tomi ribi lautulung pada pemakanan malaikat angin lau no makanan dia na tomilau ipaterumi itu jadi pentingnya
Jadi usahakan ieu na tu ampai bu angkayasa sampaja sunat toba nang kamu yasa doa taubat. Tuh, pagi nang kasih sampajang. Apa iya ko sampajang mana salangsung. Iya ko pak doangang eme kamu pak. Iya na tu ampai ko katakdir itawe pada metode ko tanya lino nonroy. Pada ko tanya lino, itay alemu suju masong pariolona po Allah Ta'ala. Yaitu ampai takbiratul ihram, iya na lesan na panawalinoy, lesan na paringaralinoy, po Allah Ta'ala maningaran, singkaram ni katakdir. Iya na tutaw makada, mangolo ni lauripuan na, ang ilaw no, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Iya ko deta, matarubami baca patihe, iya ko nadapi, iya ka naabudu, hindi mo sompa, wa iya ka nastay, hindi tomi po rimilaw tulong, at to kanyati, agad abutukan. Tato kanya tu koro, yan na tu nakadaburuta. Iya tu patihay, sitongan na cek kosong. Cek kosong. Kesa ni cek kosong, degagi, sana, lisan ini. Makiro. Jadi iya tu patihay, tilaw ni. Iya kong kalasata, tilaw yung koro. Iya ka na mudwa, iya ka na stay. Hindi mo bugusompa, hindi tomi po rimilaw tulong. Ato kanya ti, po, ang kanya pacoba ka na ka, tapasaw nila sakwe. Tato kanya dia mo tanan na ya kana budak kana stay balasa ka ko pasaw wala sa aja mo atto ati na di makiro ini na siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin lepani okoro agilaw padong okoro dua tunrona ya kana budak ya kana stay si bawa walak dolin sebelum mengamin. Ilmu rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsudni wahdini wa'afini wa'afwani. Ada sami Allah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah atau pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayak kata pakai tapal lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Ini apa lagi? Iya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dari mangi sami Allahu liman hamida, maka dari makmunge rabbana lakal hamd. Aja ditakada sami Allahu liman hamida. Makmunge maka dari itu rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Aja ditakada sami Allahu liman hamida. Imang ini maka dasani Allahu liman hamida akada kini mamunge rabbana lakal hamdu aja tak ada tadi sami Allahu liman hamida de imang ini iya mamunge de maka dani rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi wa min syai'in ba'du. Jadi aja mega tutu makmu maka dani mang sami Allahu liman hamida maka dani sami Allahu liman dena maka dani rabbana lakal hamdu itu ampai balaga de itu nak kada sami Allahu liman hamida maka rabbana lakal hamdu nasaba iya mimatum itu baca nama makmunge iya ni ko to masam pajaca di dipakai sami Allahu liman hamida napa to maka rabbana lakal hamdu tabahan ni Pak ni kata salok. Kemudian maka kau naik pakai kesa jadi upapasal di kejoloi supaya tapahatong ang makado iya ro to masampaja magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makada bakitanga ki masampaja nasaba iya naronna yang enggak isampajangi sebagai tujuan padahal Allah nih ya jadi dosa iya kotor rokok na kaje makada itu nabita iya komelo ilo mas sempajang umana nabita ro matana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana napigaw iro na patada nyo ko sa lingkana si bakulun na ina to ampay madari matana papinadingi ko tami watu sampajang iya ko pura na roko pura to suju na maringan na papinadingi hikmana na niya to iya na to tao na batungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papinadina ko tamay pura di mas sampajang iya na tama watu sampajange na matana nasa di papinadina masumpa papinadina na rekode na jamay iya na pura na mas sampajang tap pamaringan nasa di papinadina ay nalolongan ni hikmana
lolongan ni iya miko de pada mu ipurana si bawa de na eta sapa-sapa mu jolo tapi kana tukong ka iya nang kana makalicu selesai persoalan de wakadaro makanja tapi angka suku itu de ni gaga ke maka da suku tongang apa ya tu sampajangnya tal dua gaga melo ipadecengi padingerang baca si bawa kedo na de na mungkin makanja mana ipa suku ipadingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ina tatai hamako jadi dia na tu ampai ka sampaja sunna angka sikiri iya mana na rositongan na mapasuku do papatempel istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajange senia tujuan tanya tujuan tabas tanya sampaja menjadi tujuan ala nia tu untuk capai tujuan. Ya nanti nangka sesampaja sunnah hajah berarti pakai sampajangi untuk milodo. Aja mau sampaja bawa itu dari Nabi Zakaria. Wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto mas sampajang pil mihrab ukilalanna mihrabna nailodo loripunna. Maka dia wa huwa qaimun dena kada purana mas sampajang maka dia ayat matangangi tatto mas sampajang. Wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto mas sampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bainena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dai doktoro ewatiro dena na mungkin kana miko paja ni macarepa bainemu atoni wa huwa qaimun yusolli ukilalan na mihrab na tatto mas sampajan mangolo ripuanna uina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli puakku jadi nilaw itu rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilaw itu rabbi habli min ladun alenya po wija-wija iya makanja nilaw ni apa deka anak naje bainena paja ni macarepa na samanato ngahanya tapi sampajangnya na napaki nilaw do matangangi tatto mas sampaja nilawi rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajana nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya. Coba kira puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aaron itu asalna Yahya Nabi matagang masampajang dene saliwa sampajang apa ia na saliwan na sampajang itu maragi-ragi ni tarima dene pada kuilalang ina ia na kuilalang na milaw mutamay milalang na sampajang mo kuilalang na sampajang milaw ina masijaya apa ia memang toro ala na lagi puang Allah Ta'ala maka iya mo pake mangilaw he kome ko masijaya iya ni ko isaliwan na to matunro toto mo na to itu kere iya na to ampai jadikan ini pasikola suju okuilalan na suju okuilalan na patehe ilawiha ilauki amacang ilauki apahanan ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manangir nasabah unron na memang to mangilau tahu okuilala sambaja apa hangi apa iya na to nalay kataw makutu masambaja na sabade na pahangi kada iya janji na po Allah Ta'ala apa pura ni na paturo sininna ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ikaw to pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasida kay wadi pake mangilaw ina daga cawi ko sampaja ina toliyasi ko sampaja pura ko masida kamu mangilaw di sa tarima pura ko mapasusak ka mangilaw di sa pura ko mapuasa ko mangilaw di sa tapi iya kanjana ina sampaja deka cawi sinin na paparentay na paturong yang Allah Ta'ala ina sampajangnya hanonroy ina tu ampai nabita aja gimelo na jama ina masampajang asana sampaja sunah haja Ake gimelo na pila iya kong kagaga melo inno galungi mistar pada di makada koto meno no galungi meki mapamula to makada de to ga jero na wattu balao de to ga asam pajang
Sampajangi lalu na sampajangi sujuki bodale halalame hale nga patunjue melo ka hama pamula sapai tapa salama ko ilauni mandre balawai aja tacane madare maka sakka balawai loki mas sampaja tilawi itu tulung pemibitawi mata lalu sena sana aja sakka balaw aja indo dareke nang kada sampaja jale ko pakaka sabun ri mangilawi kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah salat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Itu. Jadi ini mani agak betilau. Dega bija-bija tilau ki angkana kami mendaftar melo ki ko lulus ilau per. Itu. Ilau. Angkala kai cai podang ada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilau per. Ya mana itu? Jadi asam pajangan ni, angka waktu, bicara ni, angka waktu on roma sempajang inak makanja lada yon rima sempajang untuk minta sesuatu, keda pada saat sepertiga malam. Yana tu ampai sempajang tahajud, silang sempajang sunnah ya. Namudian kami aja tak ada dua perakan na dito. Apa ia ko nabita to ngameta curi mas sempajang tahajud wah. Madar dia dapat tu suratul Baqarah. Sirakam. Dito paga gay mango kumasam paja sirakam na pala ti dua gesok talu gesok sitanga. Ito benang kadi. Paya kong kamako capu jamaah. Kecuali mondro memang itu. Jadi ini ilau ni yana tu nakara guru ta. Mode aja mau molana susah rumah kara aga na baca ke na surau baca baca di ke gampang. Kega manyama musad di makna ya toya ko kuluan lahumo lau baca itu iya naro inna atayna iya naro apa angkat tu surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagaza wallail yaitu wasyamsi bawallail ya ko pas sekolah ta suruh baca ya na melo labu matan nasoy ya na macallana suruh baca ya dua surah wasyamsi si bawallail suruh baca dua. Maka ia kena baca wasyamsi itu ya link kecerdasan dari semua bidang. Dena cini keahlian ya link kecerdasan dari segala bidang. Ya to situ ko walay de to sinakan na ipetan na lino. Kung katong mesolangi bija-bija mesolangi itu insyaallah dia berhasil itu. Tapi melo bilabu matan na soy ni baca de nak kada tangaso de to nak kada iya ni ko melo itama mga ribi sakit niya na salawa na tawo ko sige mapasalawa na baca niya napa baca kung auzu birabbil falaq supaya de na kanaki guna-guna de na kana yung pakiri-kiri makalilya kemudian kung auzu birabbin nas supaya de na kanaki petan na tawdino na solat kipetan na tawdino na paujaki tayo magaki untuk terhindar dari situ tapi ia kota baca ya pae wasyamsi wallaili kulong subrabil falaq kulong subrabil nas ya komelo bilang matan nas makreto pandrita iya tu tawe dalena pada webusie apanya jadi di mana tamal kangiro terutama ko pas sekolah amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayat ya pabu madariko mamotor kana mencari na waktu maka ada masalah ni tadi lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca baca ya ko sampamu pipadona maka ada sampamu pas latu kana pasalawat baca jolo jadi itu penting jadi ya komeki ya dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka je we bosie dia dapat tuh si tindro komeki ele dalle si todo makiro aja makada mapat tular pasi matana na pasyan ka makita makada kasi je ipalaw na pamadingan ka aja iya amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu jadi itu 4 surah hitunganna untuk menurunkan rezeki tapi ya ko wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang ya komelo yaling amacang dari semua penjuru istilahnya ahli bidang ini nisab itu amalkan ini jadi pelai kona pelai tem kanja jadi ini 4 surah kemudian tapahanyo nagagir to maka dia itu sampajang makitu gunana
apa Nabi Zakaria na lagi manasa makada dena na macari pabainena ina itarima apa oki sampajangi mangilaw itu oki sampajangi mangilaw Maryam makoto ina oki sampajangi mangilaw ina tu ampai degaga nabi na paturu na utus upong Allah Ta'ala nabi na niya suro sa kadina ina angka sampajangi angka mana apa ia mematoro na ala untuk milaw langsung ya Jokowi itu sampajangi ina tu ampai sana sampajangi itu sikiri si baca Quran sikiri na baca Quran napa dito ko sampaja de meto tuga sampaja tau mabicara lino nega padong mano tu na sikiri ko padong ka marisaliwang mo iya ko sampaja ina makajay iupasang ini tau matampu meloki milaw na tamadece maga ko sampaja itilaw ang ilaw lala sampaja DP gaga bija-bijata sampaja ta pake sampaja iya to tu na tembus na sampaja insyaallah nama kamuti garupana makanya 5 rupa sampai perlu bawang lihat sampai sunah ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa kami sampai sunah pakai sampai perlu biasa jarang iya ko kesuju baca Quran saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali Kupurun baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa saya minta supaya magai. Iya ko angka aga-aga yoloy insyaallah. Nalengi petunjuk ko Allah Ta'ala maka dia makanja. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah dapat petunjuk. Ya kong kasus sayoloi tapang kepada kong kepatunjuk maka ia pakai ia mulai jadi ia tuh natu ipake na istilahnya kong kaga kemadari sama kadok ipaca puran nama tu makuye iya tuh na pake tau pandrita diolo nasibat tu kong kana pau de itu maka biasa-biasa je de to tan de nang kana sikolara de nang kana pesantren tapi ya kung kana pau ina sibat Tuhan iya tu na pake pak dong ngakoti pak gurungan ilawi ihdinas siratal mustaqim ilawi iya kok kapitu nu baca ya ro napa ko toko magay lai yelek ko anu petunjuk maka dia kung ka aga-aga menghadapi ada kesimpulan maka da makuy mati iya na biasa na makada matarang itimun na tau matay dia loh agi na po nakada makotong sebenarnya di situ ya gina to kam iya lemeto petunjuk dari dalam hatinya tuh makada makuye itu nampak guru atau pandita termasuk guru tak Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu jadi iya miko to masa sampai sunnah makanya ipake sampai sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama istilahnya iya kota bukan nih ronaleni petunjuk pengalatala makor edenan atau istihara kong kami pigau. Biasa dena to pake makara magar nasaba ang kami to na macam ni ngokoti makara de. Iya memato makanya. Ang kami matona. Ang kagaga na pamulay makara bismillah. Yakin na. Yan at biasa nakada. Peko padangka makada aja muli ko de na tarala. Ito. Ang kana makoro aja mutanang ko de mudupay. Ya mana na to nasaba. Nato kami to ni ati makara de jaji na makara mati po ngalatala o ko kakapamasan na takumonro. Ya ko nakapa ngaci dia takumandece betul na ya ko ukapamas makara salama ya to. Tapi si batu si bawa iya ro patunjuk uko ni mamon rohe. Tapi ini butuh diamalkan. Ya ko cicem yang kedua ni aide. Itu butuh istiqomah. Panenungan. Apalagi di tomato kuma cocoy na to. Apa ya tu kuma cocoy ni tawe tak tambal lo lagi tu dia tambal lo saliwa. Paki te mamula kabur nasabay suruh paki mata batinna. Paring kalinga mamula no nasabay disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya. Pakulen ni lebih noi turun ni pakulen supaya lebih banyak bersandar kepada Allah. Makitu sitongan aja na pedelo nasa maja na kamata mako sijak na bute maja na kadina iya gagay ang kawatuna tapake ang kawatuna lebih banyak menggunakan mata batin
Engka. Palai ko patapulo ni umuro na tayo. Pa ito umuro pitungas, pitung pulang itampu na nanae, sukurat to. 7 bulanan asan. Ito? Pitungas so jajin na tawe, iya kekay. Iya kode na sampa, tambay pitungas so. Sa pa. Iya kode mo pa na sampa, tambay si pitungas so. 20 sidi. Pitu taong umuro na nanae, suroy masampaya. Magi na pitu mana? Magi na pitu. Pitung pulang. Magi na din, natanya pitung pulang na nangiwarungang ruh na naay ko kilala na watani do. Siyempre, patampulang. Malam ka 100 to. Malam ka 4 bulan to. Malam ka 120. Natanya pitung pulang ro. Napadaya ko melo makada yalin ni ruh na naay warungan ni ruh. Kedo niya to na naay kilala na watani do. Nakapatampulang umuro na. Mali na ko sukura taw. Mani na ko patampulan na, magi na ko pitun na. Magi na ko pitun na. Natanya to ulah kalahiran ni ro pitu, aserapi. Ito gere. Magi na ko pitu. Ito gere. Langi pitu susu, tanay pitu lapito. Matawa pa ite at pitu to macan ne. Masa itawe at pitu to. Suju itawe pitu to na patagesa. 2 pala 5 di ulu 2 tu 2 aje. Pitu. Rakaat na sampajannya 10 pitung katopi tilalan nar. Itu kan. Magi na pitu. Yan tu ampe to motor tadiolo yan ang kadinang ka nomoro na pitu-pitu tapanalin do dui. Nasawa de nasalay ka ang kanadi kusimay. De nasalay ka di kong kamuy manasad. Itu kan. Itu pelajaran. Ang ketujuh itu istimewa Pak. Allah memilih. Napili po malatala, laure kenya kita, tapakanya kita lini, kumiki, ipadisagangi. Pitungas so jajin na nana kekai, ya kode na sampa tambay pitungas so, kode mo pa na sampa tambay si pitungas so, berarti 20 sidi. Pitu taong umurun na, sore masampaya. Gang ke 10 tahun, barasa iko ke 10 na tahun din na sampaya, karena menghadapi 14 tahun, 7 tahun kedua. Apa yan ang kanana din na sampaja ngoko 10 na taon gang ka 20 si di maragi masampaja. Yan na din mo pasami manyoko total 2 taon nga lato 10 na, ya to na 10 taon lato 10 pa na sampaja, makanya sampaja na de na man kibupatuju masampaja lato 20 si. Makotiha. Itu pendidikan. Kemudian 7 taon umur na nana patame masih sekolah SD. Gitu? 7 taon umur na tame SMP. 7 taon umur na tame SMA. 7 tahun kami kuliah. Itu 7 tahun. 10 tahun ditambah itu berarti 20 sih. 20 sih di tahun kuliah niat. 20 sih di tahun tambah 7 tahun. Berarti 22 tahun. Suruh lagi mak bayi nyoko tu korban. Ya nade nak bayi nyoko tu man rasai. Ada. Suruh mak bene 22 tahun, makanya Nabi menikah di umur 25. Itu sebenarnya petunjuk. 21, 22, 23, 24. Ya lihat kok jadah sampai 25. Tapi aja naliwangi 22. Apa ya naliwangi 22 apa kok mabaine? Mamulai itu makutu. Mamulai itu cia mabaine. Mamulai nino ya tu keinginan. Madaryo ko tu 7 tahun joka. Manrasan itu maginan rasa. Walengi contoh. Iya ko 22 tahun 22 tahun na baine siya tahun nga na mato na pa masikola 7 tahun 7 tahun to napa di masikola na napay kelas di SD 30 ni tahun umur na mo na labi meni 40 tahun ya tame sema nana 50 ni tahun dena nulle mbona napay meya sapara na nama gare itu sudah diatur. Iko kalau lo aja hamunro. Pentingnya. Yan tu ampai magi na pitu sih. Boleh ni contoh. 20 sidi tambah pitu 22. Iya ko 22 oko ni tirita tawe. Tambah gare pitu. Iya ko 22 tambah pitu. Berarti 30 siya garo? 35. Iya ko tu 35 suruh di masa padale. Suruh berusaha ko tu. Nasabao ko nito tak buka. Malomo pintu dali ko ti bukaran.
iya na 35 tambah 7 tahun na de na sogi de na made cengoko tu de na me 7 polena damu makwaman itu na mate. Itulah orang yang sudah ditakdirkan sederhana kehidupannya seperti itu. Ia itu nak Allah tetapkan orang yang senang ataupun tidak. Ukitu rita. Ia na yawana patapula talu na sogi berarti madece tu layase. Madece pakalinona. Tapi ia ko makomi keadaan na yawana patapulo aja na takalichua makareso. Apa makomi matongan itu jalan-jalan mataru itu. Itu sudah dipelajari ulama. Okom itu ita, makanya dia itu kagak tahu sogi malolo, enggak tahu kada sogi malolo. Memang okom itu produktif nah, ya nadapi ni patapulo tanu tau layase dan ada nama deceng, maka dia tahu pandrite. Ya kalau kau sompa anawan-awan o rewa, mau tambah si itu tahu, rewa no, aja namo kau kampung nanti masapa, rewa no pasti sumpung silaturahmimu, siapa keluargamu, siapa mana, pekerjaan silaturahmimu, nasabah umuru emang itu bulan lu. Makir sempatkan diri dengan keluarga. Makanya banyak ulama di umur 40 dia tinggal di pondok. Sudah turun. Jadi dia nama cene. Aku di pondok membina anak-anak, membina anak-anaknya dengan keluarganya. Jadi orang masa padale ya wana patapule layawa. Ya naliwan itu layase mulo sompa rewa ko. Angka atau lo sompa Pak Doro ni dari mo penarewa. Nasa biji yamma ide makumi matoman itu pahami itu dihitung dalam ilmu hikmah. Ulama memang sudah hitung itu. Keadaan itu Pak. Perhatikan negara. Sininna isana kampungnya engkau kohe pasetangan ni. Tapare segare. Tau makadoi yawana seko umuruna nama deceng menre tu. Ite gare iya set na iya rola yase itu 5 komen itu namun karena iya tu nama dari kata maka doa mana dia Pak Ustaz pura dia manya masa dingin kamalo-malo modal mana tempat salah sih mako memang dia memang tu na nule liwang itu aja namu saparang ni pura garisi memang tu ni maka nama itu tapahangi ini tu ampai sedekah puncak sedekah itu pada saat di usia muda. Usahakan kita itu amal kami mani pakai jaki memang amalan pas sidak kesubuna aja rutinkan dilihat di situ keadaannya sebab angka hadis satu jelaskan itu tadi saya bisa apa nih maliwan nih dena depa maliwan nih Bu. Makanya saya wasiatkan kembali lagi ya rona sampajang Ibu sitongan kan iya bahasa nama kopa Fatihah. Jadi itu suratul Fatihah Bu sitonganlah cek kosong. Tidak ada isinya. Istilahnya cek kosong aga metagorang. Ini mani angka anak ta melolo masikola tilawi baraka na baca Fatihah. Angka andre melo yandre yilawi baraka ni baca Fatihah. Maka magi-magi andre na baraka iko Allah Taala Al-Fatihah. Baca Fatihah. Yan na riyasan ibarakaki andre na makiro. Jadi ia tu Fatihah itu luar biasa. Nah sebab ia itu Fatihah indok na memato kita umul kita pasana. Indok na baka kata pandita maka dah isa na korangi angka manemu ku Fatihah. Ia ro Fatihah isa na ko Fatihah isa na korang angka ko bismillah. Isa na bismillah angka ko bah. Bayro magi nang katati sidi okiro monro maka manang kaisa na korang koro sederhananya begini angka ga alipu angka ga ba angka ga sa na rekodega titi kadega kata ya kau kata memang gambar tetap diawali dari titik kodok kopi titik nagatan na jadi makanya semua tulisan berasal dari titik itu kita tu nak kadar iya tu korangnya lapalangnya okomita tina bae mapamula itu kare angka ga huruf pa angka ga sa angka ga ja kodega tati nonro iya tu nak kadar sinin na isa na korang pulok isi dia tati iya matutu nak kadar pandita iya kokui bae tu tati daga makna nang kabondriawa manguluyasi dia bahas ya malah solusi mata ya saya kira ia no pamolongan magi-magi na pabarakai po Allah Taala
Sebagai kesimpulan maka da ia sampajang ibu talalaloi pakakasa untuk aga kebutuhan ta aga tamelo taharapkan ia kunadapi waktu na masusaki tatongang sampajang ida oki sampajang mangilaw nalengi lalap po nga ta'ala masagena nasabaya may matutu alak na paturungan untuk masipak bicara langsung si bawa alena dega ganabita hadere bimbingi tapi ajarannya ada tapi Nabi sudah contohkan maka dia sampaja mau pakai edenan karena salai kupung tak natarima dalam rimu pun munareko sampajang mangilaw. Itulah pentingnya sebenarnya tidak menggunakan sholat. Ibu-ibu, paangka peristiwa terjadi gara-gara indra kasih mengakhiri hidup makometif angka tu kekurangan atau kasih matan resiri ia tu tahu kasih tahu memperi matan resiri istilahnya natampu pandina sehingga kodenu lempawai na labir mengakhiri hidup makiro ia upo tahu sogi minra nasade kan begitu pada lihat itu tahu makanya ada maka masak makorode ang kami matutu ini tahu maka ada makan resili dena melo na rekongka anu makalelya tidak mampu menghadapi. Jadi mega tu tau kasih si masiri mengilau ope tu kelima gala emilau ai de to na malada manu tau patu meman yurak maluna itu na sagurta ya kong katau de na mengilau tapi ira mara jiri tapak kalinon na tabantu masiri tu kasih mapala ya ope tu magala lo mapala man ole nga anu mole nga che de rumah magala mu ya tu de to na malada masela iya tu tau de na mate tu masiri lo mengilau de na melo mapitangi kekurangan na orang seperti itu butuh dibantu. Makanya dalam Islam itu angka tu tahu mengilau angka dia nangilau.